Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hadian bau MDC meminta jo Mawkynrew constituency ba Martle and Mawkynrew Kelarai ban Shongthait no Hspdp People's Democratic Party Kelarai ban say Bujli duba Torist Syiem ban penyukun ye election MDC na Mawkynrew constituency ban salong hak apoi tu rempang arajar pausan kejing Shongthait no jong ba Martle kedina kadau kejing pan kejing shitom hak bormen hak kejing lang kabalong hak kanyo truk laling kot arajar pausan laidan lang du general secretary jo ka party ba pan boren tatyang ublapen scam ye kerteng jong ba Torist Syiem kumukir tong jong ka party haringkat kejing dan lang jong angkit kam jong Hspdp Mawkynrew uba Torist Syiem mudu khon jong ba medestar warba ubalalong MLA berim jong Mawkynrew constituency bar ubalalong ru menteri jong sarkar jilla hak stem kibalit no housing tu jong ka sangkami menta mar babun nagi rukmat rasi lalit si jong constituency di kom jurnal sekretari jong parti Hspdp hang ni jami bamtang soba ban khot iba Torist Syiem balong candidate jong parti Hspdp lepo Mawkynrew constituency kani jami Pak Torist ladi official candidate jong ke parti Hspdp Mawkynrew constituency bat ngerekit bok kilo yang ibu inyo berkit usok jong job bisbut ngan Syiem na kecikit klik na kaptaban syakri hok ya Mawkynrew khususi barok way bat ngan ya budin ru ya kemati gong sana jong iba Martle Mawkynrew iba kamile mentaksin nganget ba langbak ino jong i sipon menta ngan Syiem la pibit malongkum gusi berhadir macam MDC ngait be Martle insya incline no ke MLA ke bangsawan kadai ngan kitbok ngan doi hoblai bai Martle insya incline ba ke MLA ha acara pra kadai kejong i hak cukup poru ngai kublai ru yai pa ibadai ex-minister ibolong ngadu sem prapu hakdes pa prapu lai hadu sem hakdes pa prapu pra lalai sibun ki mati nak beta ka Mawkynrew si Brockway pada ka cukup ngai budiru ya ka mati jung i ani budir ka mati jong ipa bat iba Martle kumju bat nak leng jong ngam don ibadong kani ka kam kadai nga Syiem ba kadai kam ka ba kentang tam hak jimut jumkan jonga nomor ka Mawkynrew susi kadai ka bayal hadu ka tata hawang itrei ngalai rese hak jisya kalau ka bajengai ba so kal tiru bat kedang buon ki bukhoro horam henrai ngan Syiem ba kadai ka we kam ka ba kadai menteri kata menteri tik belong ngan Syiem kadai ka commission na ka tak cim jonga na ka benta jong ka Mawkynrew constituency ka bamut general secretary jong ka laber wilayah tholut ya parok ki problem ye kecingnya hakabi nyemat lengba hakin ki sngi ki bae pat ki beda kelan palat halor kecingnya kendo jong iba hemar amen mukim na ki tau ki bom lakir kecingnya takho hakidu met ka bom long syu benyami ka bom long syu benlong kumunung mi khmat ha kan ka snem aracar arfusan ka benlong no ke election ha ka arfui tarik jong ubenai ba yo pia sung tho bakla haka khatsan tarik na kalang baro ki office pira ka jingkhot jong iba hemar ben khollut ye ki be bathon ben khollut ye ki office pira ki presiden jong ka area ki presiden jong ka unit ban ai khu blai na ka benta jong fei ki blai kit ya ba ki bala sayak bet sachitom ba sacrifice na ka benta jong kari bet kecaj mereu kham tamme yu paj ba nong susnong hapo ka konsi ben ai khu blai in Shongthait no ngai dan ki balai don haka to ngai dan pat ki bompat ya don namar bateng teng haka bukum kani kapor bon ki bakeno bon ki bakenta oh kacinyo tiket jong ba Torist kedai tanah babrek kacinyo tiket jong ba Torist kedai tanah badisu kacinyo tiket jong iba Torist dai tanah bamar ladi kila ben kentho ya kiwe nrai ta ka bayi kulang men haka khatsan tarik hang tai haka cinyo kendo lang iki office berar baro hap deng kasau kasian jong ketaj benreu kapor kam sa chu banya peklen banya tai sani banya cet hangno ukba hangno ukau hangno ka thnget bet hangno ukau
kabamut kila ai te bet bor kum bakalong menta tongin ailat no saki reurang ba bet ngin ya bo da kawai ka special committee kaban sandur kaban sandar kaban perkat kaban pendan hapdan jong kene ka saw ka sian kum no bakadai ben le adan kata kabamut barok kinuan hapo ka meeting ki ai da kawai ka rai ben mencur ben ailat ben IT saka special committee balalong kat palong kabamut ba kenang benum yami kepat kepra kenang benum yami ketendung ketera kenang benum yami kano kinya thaisne uway na kinung kerjaan chung bah mar bat tam ki pej ba kon si tongin senia haka special committee la kumno kan le kamu ngingin long kita ki breu ki batrai na ka bentang chung ke Hspdp Rai cek baladan kene ke kerteng chung iba Torist kamu ngin IT be sekretariat lalong kat balong kan pe kan tai renga suburom ya ke central executive committee chung ke state laber kalong ke bestat kalong ke batip kalong ke besimpang ngimpoi perkat bahkan yo lempun celun kat ya iba Torist om tangkadur kadar rai ngitip pakakor ke burom kalong ke babiang babit kumu breu kecing duna telong atip duna be Hspdp pagnika tiket na po Mawkynrew constituency yang bangila penmenam taksi officially iba Torist Syiem kumu kandidat jong ke parti Hspdp. Lase pinum solingo balingi khamslem kandidat. Kadaw kolong ba ngiyay up ya karai jong imah Martle mukim. Balingi nyoburo miki kumuru rong ba kuparu jong parti kuparu lase nam tagi nong kersan jong ka Mawkynrew constituency. Di hapre kini kijing yasha jeng al marga daw kolong ba imdon shi kemat ka pukai bakhia. Hakini ki arbna lai banai pala dep. Tiasne namar bilong pa duru rong ba bodon ka donut bodon ka mensim. Bantrai nam ta ka bit ka biang jong ka imlang ka salang. Kamtam nam ta ka Mawkynrew constituency. I la yasha be le up. Lesi yo bakata ka met ka jiko jikya ka aila di ya ka ba ini ai peteng yang ni kekam ya ka ban airang ni ka election MC arjar opsan ti henrei kumbakalong pade kat mangya kising kia ngiui ba ka met kam sha i ya ka ba ini ya chakmat be ni kam namar ba kumangi soto ba ka rabai doktor kolong ba in Shongthait chosipor ya ka ba in sumar sha la jong kamet namar kanumlong ibin le jubor namar ba kumanga ong fimenelong kartar orang ya kartar larang ba kadon kam ibin res te namar da daw ni snow kemen chika de hapeng kata kajing ya lenti ka bangi ya lenti dag mengi khimil lenti kumlo bengin le kong parti te paman iba Torist Syiem iba ya chakman pengila itu I khamslem I la ya chakman ba lolong lokloi ya ka ba inwan ban simti yang ni ka jaka jing ba Martle bukim kum uta kandidat nam ta ka parti Hspdp ba intrei nam ta ka bahag miat jo ka Mawkynrew constituency officially mata kasi ila perbana by Torist Syiem in long official candidate joka Hspdp na Mawkynrew constituency. Hspdp article 371 ngashwa ban ong ipikum ni la sa hakini kisni khni asngi kiladon ki social media ki ba pen iba ka party Hspdp ru ka kwa article 371 ringa shwa ban penshai ye ki yepi ni ki pa iba ki ba pe ni ka khobor mata ka janme kajing kwa jungi ka article 371 kadai lada kata kajing dawa jungi khasi joint state ko orlong ni kwa ya ka khasi joint state ha ka article 371 ya ka pementa kum ka Meghalaya ina balong ya ka bakun thup ya khasi joint ya garu ka district council khasi autonomous district council lemba ka 6 schedule matrai banyada ya ka kur ka jaj banyada ya ka knok siap banyada ya ki pur kisam ki bahap apo kari khasi jential se kasik schedule lemba ka khasil district council trekala biang ya bani danam ta jungi kadri ka jet beri ya chiyo ket jong ta ski ngasu manong pen pa bet kisu ko bakrao ya ulai nong bu nong thao bulai bit yang bangan yu ang ka tiket na kasanga Hspdp ka bangala thrang lang lut laslamba nei de namal ba ngasu up ya kapor nei pedang kecing lungkot jong kapor pat ila yo yang tiket lang ba kecing ya lungkat na parti hak cing sia ya tiket ngalakwa nei banyale election ngadang mut ngadang hamslam banyale namal ngai up ya kapor
Lai detat hadu ba imahe imtia shu ban sim yang tiket te ila recommend hidu yang ba ngan yu yang tiket nga sim ka kedai ka ba kongsan tam nang kata cing jonga. Berkumul ong ru ba kani tiket ka bangayo kayo kedai da kecing ayai kecing iba kecing belehi. Namal ba imahe dalai di imla shu banjela ekene election nrei nga bidon pada kecing pang imahe maltir ngej ba ngan kit boki ngan dua he boleh ru bin sat yang klanyo ai bangan cop KMDC kumong ba kemali kandai be kecing imahe. Bat nomor 2 cikemen 4 ba imahe sasat yang saklanyo bat ngai but ya kamati macam cui ya kai baro ban ngai but pada kecopor ngan depan ka advice na i kumlu bangan petrun yang ni kam hakam ko konsusi boro kowe ngej ba detang katahi ke ba yang tas puangan pukul usah ngadon kecil ben ngan om bang cop ngadon kecil bangan cop namal hadu mentah imahe idang dai MDC jong ka Hspdp bat ngasim ni tiket kum kata ke ba i ai dak cing ai dak tiket ke ba ya hi mahe kum siting MDC bangan yele sipor kum MDC hadin kum bang man ke por kan mahe tipat kum mali ya kata hil ngan yepan kada bai sei bat kumbolong menta kinongkit kam hibaro hi kanong mangorong sosi ngala badong la chan 6% kim klem dan bami iweru yel berakut bet ben kersan ya KSP hapo cing ilam cing mehe hiru kumcu.